Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Krishna Windu Dharma, di Krishna Windu TV. Terima kasih untuk kesempatan dewata semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Di video kali ini akan saya ajak kesempatan dewata semua, khususnya pencinta dan juga penggemar drama Kong, untuk menyimak dan juga mendengar kelucuan dua punakawan, yaitu Perak dan Logam, di serial drama Gong yang berjudul Kembang Wijaya Kusuma. Inilah videonya. Meme Dewa Ratu, nu ada siluman babi. Guru, perjalanan kita tersendat-sendat, Guru. Begitu banyaknya siluman tengkorak dan laba-laba, Guru. Apakah Guru bisa mendapatkan kitab suci itu, Guru? Pakai kita adeng-adengen dogen pakai. Amitabha. Capcai. Tua maman Rian. Guru ini mesaut sancai. Sanjay. Necang ning ngurdo, pangse ngurdo bakat pedingwang jani subuh mecepuk cing ajaca. Oh. Ne jelek menyamur ruo binedo nasing dadi pasang di gumine. Bener. Jelek kelawan melah awinan gitu. Ne si meme ne makado. Ajak ke bapo. Ngujangi meme jai bapo. Di bapo daduang alen aluh. Oh, artinya ngemaduang. Ngemaduang. Men. Yan memen cine cang nawang. Kengken memen cange. Yan memen cine si nak jabo memen cine. Nak jabo. Men memen cine. Memen cange dayu. Yan idaman memen cine cang nawang. Apa idam-idaman memen cange? Lalu nyoh. Tombong. Oh, sangkalo basangnya gede, awaknya putih. Mian idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanya. Sangkal koban cahaya kini kalem. Kalem engken? Kakak selem. Nih, saja ci. Orang abang ngelanak loh, kone saja nih. Oh. Menuli jok kurenan cine. Kuren cange uli Banyuwangi. Uli daud bukan. Oh. Oh, mapan ci nama kamu inu. Ngaja na uli daud bukan magamu. Len, nyaja magamu inu. Karena cintane nulang tekan icang. Oh. Kengken pula pale Swadarmaning dewek masuk agama Hindu. Kuren cange tetap mengikuti. Oke. Oh. Tuh lantas uli ngabulan Yani. Oh. Icang bunganten tuh. Jani sih kene cangide kencai. Mapa nama kamu Indune nak sulit dan caroci. Mejajahitan pang tawango menyamo berayo pang tawango mebantan-bantanan pang taw boren cai. Wah, orang cara tutur busan mulia bulan. Oh. Kijo aja memen cange ngabu Banten, ke Puro, ke Merajan, ke Carike. Tutugo deken kuren cange. Oh pang tawango keke nak ke mebantan. Tuni lantas semengan. Oh. Gelem memen cange. Kuren cange maturan. Oh benar, mulu pang tawango. Icang jak kedek ingkel-ingkel cang kedek. Adik kuranan mebantan kedek kene. Ya ni rago Hindu kengken maturanan cai. Aradu betare sami. Didiang aturang cana kepiksari mang dia sadir rakayu jagate sami. Gitu ya nak kamu Hindu aman sing tawa. Tuh rago Hindu. Oh. Meni kuren cange uli Banyuwangi nih. Mau keke nantap. Nah Jawa kuren cange. Oh keke nantap nih. Gini, apa aja ada di tamas itu, apa aja ada di narene itu, kekedo rangu ke kuren cangi. Lo keke? Men di tamas ada biu, ada megenep itu, ini patuh limane masih kegini. Ida Betara, tamas ada, pisang ada, dotol ada, yang putih-putih itu begina Betara. Wis ada dong sak nyangen sesari. Buin ngomong kuren jange. Eke ngomong. Mirago maturan misi sesari. Nising misi sari buin ngomong. Eke ngomong nih.
Maaf Betara, sarinya ngebong. Mani-mani ama sing tawaon nak lucine bebantan aya bangken kanggo busuk semaning manah to. Lantas gitu sing gitu. Tuni semengane tuna kepekan meli tempe. Nak gegean kurang canggih. Oh gegian. Aku kena ingat tang. Om jalan tuni kepekan sang lai. Tepukino pedagang tempe ini, anu dagang tempe ini dini ngoyong gigi nih. Odo junge adane. Oh, dolio ke gini. Takonino ke dagang tempe nih. Bu beli apa bu? Saudino ke kurang canggih. Oh beli cungi gitu yang ngomong. Dosi polos dagang tempe nih. Yang saya cang tadi dagang tempe megiset bungut kurang rajin nih. Ujang kisit. Soleh-soleh yang anak kentara sing tadi kentara mumaru nak junge. Waduh sing tadi gitu. Saya di ngehorto kuni orang kursus saya. Bocah kursus bahasa Inggris iseng-iseng cang menambah pengalaman. Oi. Kan ada pepatah orang. Engken. Long life education. Engken artinya? Tuntutlah ilmu semasih kamu hidup. Baik. Kita kena cah apa benjani daerah pariwisata Bali yang Bali. Baik. Kena bermani kuat jangan tertamu kesan kamu main. Oh, nyenawa agat cainya. Man megaya lantas di hotel bagian pronovis lantas. Kita kena cah. Ai sun mesaput poleng cai. Suhut. Nah yang gitu cang metakon kenci. Hut, cing uji cah nih. Ya, tuh cai. Bahasa Inggris nih macam-macam baik di restoran, di arsop, di hotel tuh nak benar tuh. Oh yang bahasa Inggris ane di hotel, di arsop, di luar kepala bagi cah. Apa kata konang na lautan? Nih di restoran nih. Nah, Dan iya apa bahasa Inggrisnya? yeah. Oh. What? Apa tak konang buen? Nih di arsop nih. Nah, Yang pintu apa bahasa Inggris nih? pintu. Oh. Door. Apa tak konang buen? Yang tamu nih gelam kebos dingin apa bahasa Inggris nih? Tamu kelam kebus dingin ngedor. Ujang alusan bahasa Inggris sih. Jang metakon kenci. Janji kelam kebus dingin kengke rasa nawak cine. Ngetor. Biar gitu. Jang kelam kamu nih kebus dingin kan sing pelajarin jang. Ya nage melajarin nane gelam-gelam ket keubatnya ya jang nage melajarin. Si udu baliane kengke si sule-sule aja kamu. Do dia bian kapas ngomong suleh-suleh. Kang Wan di Bangli nih ngomong suleh-suleh ya. Janilan kini Engken. mumpung menyambut pesta kesenian Bali, Memeriahkan pesta kesenian Bali. lan magending, Oh. lan magenyeka, lan magending barang-barang banyak mau barungan. Dan. Kenyek nah. Nah. Kenyek. 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 Ujang Jepang sama seorang kayaknya. Begitu, necai dadi cang dadi cai. Tadi kemenan kenyek ke tentangan. Nilo nyoman ngudyang ilo manudo beli. Sangkal nyoman dobes muda ngaberaga. Nyoman beling nyen karaja pelaksana. Bali sing sanggup ngapilang gelap bisa gelale. Bali ketun Ujang Bali mengomong ketun. Tiang beling ulian pagaen beling. Bilang pesudian dadi ketekan bumi. Juang tiang dias tu memadu telu. Lore,
blang 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 ding blang ding blang 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 ding 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 cicak blang 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 ding 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 jang 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 sing sing je blang 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 siang siang kesek kesek ding 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 Sarajevo sesek kesek kesek jazz Dress. Hah? Lebih tuh Yan. Bilang mau ke Jres di Sidori, ingat pengalaman Cang melalui di Badung, Ijo, di Jero, jero ijo. Jero Jogang. Jres gitu, bayar dasar tali. Jres bejepok inyon di sini. Jres becepok lah pembelian kopi nih. Jam kudo nih. Wes, nakonan jam mabet dan cai pegawai negeri ini. Senjo pegawai negeri perlu ngelajam, idewek petani parakan perlu ngelajam. Artinya bisa ci mengukur waktu. Ini mansurat Cang. Mansurat. Uli klian dinas ngemang surat ngeling mulih ngabo surat. Menapa isin surate? Isin suratnya sing ada len, sing ada cagar angonnya di banyak. Oh, artinya cai angon ansip. Apa ansip? Mapan jani pesta seni ini boma jalan ado lomba drama gong. Oh, festival Ramagong. Banyak Cang milu kar mengikuti festival. Oh, Cang karudoko agono Raja Putra Cang. cai angon Raja Putra mendijo ngale putri. Ah ide-idah mangale. Men? Dilumintang bak ado. Jani kene kuangan pemain bendado, patih kuangan aja ke raja. Yang saya gon patih cocok potongan ini pasang gede. Awak ngokoh. Oh gitu. Ocang di raja lah jani latihan malu. Ples secepok Bang Bani tampil. Oh. Patih Sing raja pesu. sing. Petih. Pateh katanya peteh. Yuk. Cocok, bagus patih ini. Diken kene dewek tan suko. Wih, Subot long tasun 6 tiba nih dewek merdeka. Kewalo kenai dewek lawan kayo nih dodane nih. Ingkop dadi besek, ngidang nih dewek ngadaka. Ane madan repot. Masih. bagus patih, bagus, cocok. Kemarin pate Badung itu. Wow, Pate Badung gianyar, kelungkung. Ah, Pate beleleng ini. patih belelengken. Woi! Negaki manega! Inar kama yang telah disegaro, cara apa kelaman? Saro penyu kamang. Bagus penyumpaman. Bagus. Kanggo. Wah! Mimoh tuh mungkin patihin. Cocok. Wah! Mardian, kau harus sanggup kawin dengan Farida, Mardian. Dan kau akan rubah tidak lagi menjadi siluman harimau putih, Mardian. Patih apune tuh? Pasien patih tuh. Mak lampire. Wih, ide-idah patih. Cocok. Wah! Patih apune tuh? Patih habian ke apa sih? Dua. Menjani bupati raja kan ini pesu. Aja. Paman Agung. Lugro titiang Ratu Dua Agung. Paman. Titiang. Boleh duni paman nyata sepengerau kelai paman. Tegalang orang kapenang gelau. Bawa kelan awak hidup paman. Mujang je ke kita munyen rajo nih. Ya kita sing Saudi no ke partai. Merusak bukan menyelesaikan masalah berdol.
Inga. Halus munyen rajone. Pangade. Oh, Paman Agung. Titiang Ratu Agung. Kita masih Paman Werdo. Lugro Titiang Ratu Agung. Paman. Titiang. Suboling duni paman nyanto sepengerau gelap paman. Wantah wau pisan Titiang Ratu Agung. Paman Agung. Titiang napi wenten durus del wacanan palungo cokori dewo. Paman. Titiang. Ado petakon gelak kapinang paman. Indek napi durus. Paman. Titiang. Nu paman selesai ngalih sundal paman. Amang kinang Titiang wantah kapah-kapah Ratu Agung. Kapah-kapah. Inggih. Dadi paman dadi. Saja kita paman Werdo. Inggih Yuki wantah banteng ngasiki sampun padam Ratu Agung. Paman Agung. Wah, kenyal jangan dipate. Saya dah dipate jangan raja pok. Wes sing kangen nih. Ah, tuyuh dah dipate. Paman. Ya. Betul paman jadi debate man. Kalau betul jadi bate yang baik man. Raja Ijo nih. Wah, satang Raja Limenduro dah. Raja Bali ini raja ini ada di Bali. Paman Agung. Ainge Titiang. Kengken mirip pekrimik banyak lahir dini di abian kapas paman. Makin sami sedang nonton drama. Sajo gitu paman Anom. Paman Anom durung raut tangki lipun. Men paman Werdo. Paman Werdo durung boleh motor. Ngelek-lek cai sing kecak-kecok katanya. Budi acak kecak-kecok nak malunan jo cang dadi raja. Nak bos tepuk kencang sing adu paman Werdo sing paman Agung sing cinyak jo kecak-kecok cang nunen. Yes paman. Paman Agung. Ainge Titiang. Gedesan gereman paman ditambangan jani bantes paman dari pengabeh linggih gelah di singo menalo paman. Memat bakal. Yen kekene kucap paman pate wiapi wio pako paman. Napi arten wi. Dijo ada kopi di mantet rokok paman. Paman dem lajah buang paman. Napi. Yen kekene bikas pamane kucap paman senior paman. Napi arten senior. Senior pang tawang cai. Inge. Seneng nuangin istri orang. Len gelah wibawa mulut tedung jakat ini di singo menalo pang tawang cai. Wanta medagit. Yen ketakut-takutin. Gelah neng nguasa jakat ini pang tawang cai. Yen cai mulu bateh jeneng koban caine mulu sembako. Napi sembako nih. Sembako selem badeng kotor. Kemudian pegat cantel dalam dong wak muat jani kemudian nengel kemudian ngel. Makana balik uli bidan sih melajah pani kapen wake nang makana cai yen mula cai makana antas nedeje kapen wake lawat wake sing patut panen iki mekacoh sing metelanan dap wake patut ne
Tekanan teko, dot di dalam jebakan nganyut wakil ini diajang panjang. Nen malu. Aduh, ngancet kedutan. Do jejak. Jani mati ben pidan sing mati. Yen mirip si mod nyerako kapen wake. Mod lunas lungsuran ngalih amah mati. Bakal ngideh penyupatan. Nah, ada mati kemudian. Tumen takut ake meroda emas. Ayo maju selangkah. 2 langkah. Sabuk poleng ngenem. Dicingin apa elak? Uro wakil basang ciringen. Uro. Makin nuwun Gusti. Jak wawu medal Gusti sampun beramantio napi wang titiang. Sao pacang madema nyaman titiang. Dong mau baden cinakon pelih nyaman caine. Nang mekena cai niraos sango pate sembako salem badang kotot nyen. Mangke titiang nu nasang ring Gusti. Gusti selem badang kotot napikan kenten teh dumun. Sampunang wawu batas dados pengabeh kidul anake agung. Durung majanten Gusti bawa sango ring panyake jak sampun ngematiang. Jak sampun mogolang lagu teh marung isi gumi. Yan puniki pemargen Gusti ring panyak. Durung majanten niwang panyake jak engalang matiang. Nyeyen mangkin kantun dados patih. Benjangan pensiun lantasan Gusti dados patih. Wenten panyak karena kenen Gusti. Titiang nak kantun eling ring baos Gusti ring pedak jano sami. Duaning Gusti pajang wenten nang pesta seni wenten lomba drama go. Ring banyar titiang midop pajang nyareng titiang nak latihan sareng nyaman titiang puniki. Anu cerako. Itulah video review kali ini. Jangan lupa like jika Anda suka dengan video yang saya buat. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti channel ini. Dan jangan lupa komen jika Anda memiliki kritik dan masukan untuk channel ini lebih berkembang. Saya Krisna Windu Dharma. Om Santi Santi Santi. Oh.